most business fail bukan sebabnya tak cukup ilmu ataupun tak cukup effort. Anda dah kerja siang malam non-stop dah. Most of the reason business itu dibina on people, not system. So, apa yang berlaku? Marketing ada tapi tidak konsisten. Sales pun akan jadi naik turun dan tak grow secara signifikan. Team dan bisnes pula masih lagi dependent kepada founder. Jadi, apabila founder sakit, staff harapan resign, account kena ban, bisnes akan slow down dan paling teruk bungkus. Dan bisnes yang P-Press bermaksud bisnes yang bukan saja profitable, menguntungkan, tetapi juga predictable, repeatable, scalable dan juga sustainable. Jadi dalam M2M Club, saya akan bantu anda solve the 3 main problems in your business, iaitu inconsistent marketing, inconsistent sales, founder dependent team, dan kita akan solve isu ini satu persatu, dan setiap solusi ni adalah key points yang kita perlu pegang dan install in your business. So bayangkan bila bisnes anda makin P-Press, anda capailah kepada 1 juta ke 2 ke 3, 4, 5, 6 juta setahun, anda sekarang makin tenang sebabkan anda nampak bahawa bila sales makin grow, anda tak makin busy. So masa anda yang telah di-freekan, anda boleh spend untuk diri anda, untuk family anda, dan juga penting adalah masa untuk betul-betul fikir, develop strategi untuk grow anda punya business kepada next level. Sebab itulah saya bina M2M Club untuk founders yang nak own dia punya system and people just plug and play, dan you and your team akan makin tahu macam mana nak operate the system and sentiasa optimize and grow the system while your business grow. Jawapannya ada dalam M2M Club. Klik link di bawah untuk tengok adakah anda layak untuk join ataupun tidak.